Usketri berim jangkadar bashnong umyam ubak Johns imyong mentagasngi ulakno baga khasil Autonomous District Council bat kumjuru kadar bar hima milim bakimpej iki kenram shnong. John Francis imyong ada musuh ada usketri shnong berim jangka darbashnong umyam mementapa ada usketri jangka village water sanitation committee ngawan hangni mentagasngi gadan artiliki issue banga dan haki kajing kendung makasih ngi kata kabaningkong kadi ka jing bam simkhia jang ka district council bar dengus imam liam yaki kam shnang ki bami kendung hangte ko darbar shnang juni kabar par kadi ka scheme JJM jol jiban mission te ba yade baka mat ka baningkong kajing bam simkhia masun wan biang ba tinggal bo pangkong urang ba shnang house nem araja arko march Uni ubat tunggal hadintang handru punai kilami yang kikendum kena kunjuk kumba akapor pangalong aus ketri hiju ki rukomle ki bamsudnya wiki executive committee darbarsinam te habadai bagatu na abu ka complain sa u CM jaka district council haka abu pratrek bani kong araja arkoi haka ni ka jor nga tholot mo ranga puli kini ka jrong bahang ni ka issue kalong ba ka bakongsan bangabu ka jingkli ka dei halor jang gitu gajing soy jang gitu ki arngot ki bamdai ki khasi ba kumo kisya iki mo ban pungskem ya kata ka aya kata ka jinglong ba snong julu kata ka dia snong arga ka khandai no kami gidan uwe de jai hajong bat uwe jai bora Tekani kajing kedi banga bu hadis council but kai ka action ma sim mo nam ba la kini kibri kipin kenya ka namar kakum kamilim angni la thok shai mo erang ba shnong shall be elected only by the recognized khasimir adult who are the permanent resident of the village or urban locality concerned tikum no pat hangni pat ila ba uni ba tunggal pun scam ya kashkilo jang da ka ba soi kita ki arno kata ka de kajing kedi ka banga bu ya CM yang ka district council te hado mentaru na kalau na hadin banga labo kini ka complain ki ai no kani ka complain kalau persya us im himam lim namar us im himam lim shim ale ya ke ka ba ban shim action uni brio te na kalian ka district council kala pha kani ka shukos notice us im dala pha kani ka shukos notice uni us im mo hadin na pha kani shukos notice tingalit ban wat na district council kata ka shukos notice ke ai us im reply na pha ka reminder hado menta kan yo kata ka reply na ka district council